Honorable Président de l'Assemblée provinciale, honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux, estimés collègues, je prends ici une motion d'information concernant la coupure de la route qui conduit de la cité de Lemouzi dans le secteur jusque dans le secteur de Delakengue. Et cette route traverse 3 secteurs. Oh, ni bobo. Bobo mbebe no kuvusuni mama vota la vota. Bobo kilo tikamba kama député. Mama ngudanza wetikuwa, ya papi wetikuwa, tata uwasi wetikuwa, tata bila wetikuwa. Nyata tomata. Bantu wabu muntu wetuwila katete chimuyena kozi nkadi kunatambata mutu wabutala distance sinu mamba tiluwozi. Abonzela ikanga manedi yakaba. Kakona kwiza daka kamino ko bobo ngweto nasa. Bala bwetu futhi sila vivre mukoti sabala. Sala kwa nsengo na muyulu batata na bala bien quoi. Sala nawo. Nawo tusumba. Ba mabanza mange bwemena. Katika nzila kaka ya deda. Nzila buyi deda mani mwakami ya situko yena mwami moto bonso bubebu bandu bafiti tufuila nkena memu mwandonga ya fufu mwa lusafu mwa mankaba mwandoba bene ko yenda meme na beno mosu kudia kwa betu nene na luzingu la bala ebutene sana bomukoti. Merci beaucoup. Tena dedikisa momoko. Twelenda. Ni mukrakter papa nkata fo krakter momoko katuna lunga ko. Katulendi sa nunga ko fo krakter buviyeni kini mwadam dami. Kisi uyu mama? Zonza. Krakter. Kimakandika yena? Ngesere salanzila momoko ngolo sana yako. Nkati vetu zaho. Ale bwa vetu diambu dankaka ditoyena nga. Kyamvu beki. Kyamvu byabani tubiba makutura. Kyamusanza ba. Kamusanza. Keka kyafona fwa. Katika fo. Abele na forêt ya Kimbata. Na forêt ya Kimbata. Et puis, place à Kimbata, depuis Kala, population ya 10 hectares, balelaka. Mais, bakonzi bakoyoka te. Bakoyoka te. Mais soki ezalaki ke na taya ba propagande. Mbele bazo welela. Panza video komela bango. Panza video komela bango. Mbele bazo welela poto monaka na taya ba propagande. Na kati ya territoire Luozi. Eza bandeko babanda ko welela onga nazo sala nzela oyo onga nazo sala nzela oyo e memaki kutu mwa ba affrontement ko fingana yango nde na ateo ya kala o bayuta ko fandisa ateo ya kala papa Ngoma Losa apekisa bango ke no botika siko ko sala banzela oya ko linga ko sala banzela bozela pre propagande bongo bozongela ko salisa population. Mais tala sikonzela oyo ekenda na sundi mwamba camion moko même ta moto avant eleka il faut efaufiler bino moko bozomona tala moto wana ozomona place zo bimela bozomona place zo bimela donc banzete kwei même ta moto tala place zo ezanzela camion place wana ezanzela camion panza video oyo ekomela bakonzi. Bolimbi sima muke kure zate moya makase zawa. Donc panza video oyo komela bango nazo féliciter lisusu société nani force vive ya Luozi parce que grâce na bango ne mutu batindeli biso ba image hein papa Eugène Nkanza félicitations